Inn. Tutung Manipur Singtangmi te buaina to kisaya olmo na lian takniya Lamka khopi pan sana Facebook le WhatsApp group tuamtuama admin ten All Tribal Movement of Lamka ATML makaya Lamka khopi sunga Total Shutdown na puangu lo chingtag le buaina bang ma omlou in tuzan in beita hi ATML in Tribal Students Movement the Singtangmi le join admin tuamtuamte to pangkhawm Lamka khopi sung Total Shutdown na puanu February ni som le khat sang ni le som le guk zankim kipan hiya dakkal som ni le li sung dai ding chih himahleh ngetna tuamtuam tamtak ziakin tuni leng sutzop tawa hiya buaina thupi lwagian ding omlou in tuzan zankim Bandh beita ding hi thutut kinga adanin UPF-KNO in ziak azal bang ma omlou bana organization le stakeholder tuamtuam telem sakpi na tillawa tuni February ni somle thum sang ni le somle guka salphati luang voida thutan na abolu mi pi tamtakin dei lawa tuabana tutung tribal movement pailel to kisaile bil thumte to kisaya center hin Manipur Government apan thule labang ma omnai lopia salphati luang voiding chi mok pen mi pi kwa pe in ngai theilawa UPF-KNO in hebanga thupu na alang mok pen dei lawet sangna ATML makaya join admin ten Total Shutdown na puanu hin kigen hi Bandh hun sungin khopi sunga press na media tizat gari chi lo gari dang tai mu ding omlowa office le school teng aki khak bana Lamka Damdawi Inn ki ma damdoi zwak na dor te chi lo khopi sunga dor ki hong mu ding omlo hi sun ma dak somne khat le kim velin Bandh volunteer ten Bijang le Tuibuang Bazar ton Bazara dor ki hong te khak sak ding in kwan sukwa himahleh police ten buaina om ding ven 9 Bijang Petrol Pump konga anadangin waya kinok to na piang mandik taka police le heu tu tuamtuamte panlang na tungton in sukveng theinom hi thutut kinga danin security ten salphati luang thaguma puakhiak somuchi thuthanga ziakin February ni somle khat sang ni le somle guk ita kapan Lamka Damdawi Inn mi pi tamtak kipun khomin salphati luang vengin zan hakwa zanita kin leng mi pi tamtak Lamka Damdawi Inn zan hak nonin Lamka han mo le selma jangsona security force te honglu ding venga zan hak mi hun khobleng thutut hin thutut kinga hi gamle leitang in na takto mi pi kwa pebin Total Shutdown puana ki thwa pi na piak ziakun ATML Tribal Students Movement the Singtangmi le join admin ten mi pi te tung ki pa thu genwa pangkhawm na lo ngal Singtangmi te lampi dang omlou a hi dan genu hi VTI Auditorium Mallum Rengkaya Mar Inpui General Headquarters in Zanapan General Assembly Gyatve na ani upai to zelin tunin palai pai khom ten sang ni le somle gukapan sang ni le somle kwasung Mar Inpui General Headquarters Vipo ding tel na nei in President ding in Joseph Larro thang tel chingu hi Mar Inpui General Assembly Gyatve na hile zanin kipana Reverend Lalmuk Lenin Hongkhia in Dr. John Pulamte Mar Inpui President in Presidential Address gena Region tuamtuam pan agenda piak khoma omte gen khomna omin tunin leng sutzop inoma sundak somle ni velin General Assembly zobin palai pai khomten Vipo ding tel na nei ngal hi thutut kinga danin tutung Mar Inpui General Assembly Tripura Mizoram Meghalaya Assam Vangai Marbial Tuithaphai Imphal Gawati le Delhi region apan palai zani vel pai khomwa palai pai khom ten President dingin Joseph Larro thang tel chingin Vice President dingin Upa Jelal Chan Hima atel chingbanwa General Secretary dingin Francis Songate tel chingin Joint Secretary dingin Dr. Emmanuel Jarjo Sang Finance Secretary dingin Upa Laltlan Moile Treasurer dingin Miss May Ross tel chinguhi tel ching thaka omte Reverend Dr. Hol thang seyin kicham sakna nein amautia dingin thum sakna ne hi President dinga thangkinga chu Joseph Larro thangane tuni zinglam dak soma panin muntuam tuama pan mi pi tamtak Lamka Damdawi Inn pai khomin ATML temakain public meeting thupi takoma mi tuamtuam pan thugen ngai hyang na omhi thutut kinga danin UPF-KNO in salphati luang February ni somle thum sang ni le somle guka voida thupana bolu dei lowet saknain tunin Lamka Damdawi Inn mi pi tamtak pai khomwa wai huna H mangchin hup Chief Convener JSC Chingai Pau President YP General Headquarters le Langkhan Pagui te Chairman ADCC ten thugian na hunjangwa public meeting ne ina news so chiangin kim takin hong swak ding hi
Selmat Junction Blockade Point na late Reverend Dr. Rauchung Pudaiti Thegi gena dia poster kitak Bandh volunteer tin susia lampidal na dia azat nauto kisayin ATML Tribal Students Movement the Singtangmi le joint admin ten hi hialwa hi dan puangin Mar Youth Association General Headquarters kya nga idam ngin uhi yaito kisai thuswak ki moina taglat danin Zanita kin Bandh volunteer hen hatin Selmat Junction Blockade Point na duty tin Selmat luto na bula Reverend Dr. Rauchung Pudaiti Thegi gena dia lim kitak lahyain lampidal na dingin anazangu hintag langa yaito kisai hi hial mama wa hidan puangin mabana hijibang thil hi no loading wa hidan tag langin yai ngai dam ngetna Mar Youth Association General Headquarters in Pomsak dingin ngetna bol uhi Tuni Zinglam Daksomin Mini Auditorium EBC Guest House Twilight 1434 Pro website le EBC Central Choir in a ball Topa Thupi na kichi music video album hon hian program hi yai program hi le tunia EBC Gospel Centenary Hola Twilight 1434 Pro poster campaign le thum khom na ne na huna zat dia gwan himale gamsung din mun en koma program lep thaka omin tunin website le EBC Central Choir music album hon na ne ya om hiya thum khom na hi le hunlem tang masapena ne hiding hin thutut kinga hi yai huna Central BYF Committee Member Lamka South le Lamka North Division a Committee Member hun khop ki helwa Tilian Chin Pau Chairman CBYF in hun zat nama ka in Reverend Pumswan Mung Youth Coordinator EBC in Vaidon na thugena gamsung buaina tuamtuam kom kala yai banga program za thaya om pen ki pa hwai le ki swan la hwai sak thugen hi program hun sungin Reverend V Thangkhan gin Director of Mission Sin Twilight 1434 Pro to kisaya ki thuzak to na dia ki bol www.twilight1434pro.org kichi website hongkhya in pathian ke ngalat na ne hi atu pangim bang takwaman patang mai le ga so takazap ai din de na to tuin pato tapato khasian to mini ka hongahi Twilight 1434pro.org ka hile Twilight de thotak le diktak na kibul phu thak na dingwa vanzat de kibol khya hiya yai website a convener message a om Twilight 1434 pro in atup le angim te chang ta ka tak la ta hi bana article tuamtuam tamtak leng ko inoma ahun bang zera update ding hin ki gen hi to bangkala EBC Central Choir in music video album thaka bolu topa thupi na kichi Reverend Pau Khan Mangui te Director of Ministries in Hongkhya in pathian kya ngalat na ne hi thutut kinga danin EBC Central Choir in tutunga music video album bol pet aguk na hita a nikum February recording ki bol pan tunya hon khyak thaya om hin ki gena yai album bol na dingin sumlak thumwal bezo hin ki gen hi Director of Ministries EBC in Twilight 1434 Pro to kisaya poster campaign ne inapen local BYF ten mani lem tanda na anane de thoswa bol dung zuin BYF Central Lamka EBCC in Biakin Kongle New Bazara poster kilom taka bolu tuni Zinglam Daksomin Pastor Led Zathangui te local pastor EBCC Central Lamka in Hongkhya in pathian kya ngalat na ne hi yai huna BYF Central Lamka Committee Member te ki helin HCM Monlian in Vaidon na thugenin yai poster hongpian hyagdan pulak na neya Central Lamka wam sunga om mi phatwam ngai mi mal tuam tien sumtam lo atho khom teu zanga ki bol khya hi dan gena poster bol na dingin sangsom ni walu thin gen hi yai poster hi le mi tam takin sima ki mu khya na honzat theina dingun Pastor Led Zathangui ten pathian mingin hongkhya in latna ne hi Laitena poster campaign nei wa Central BYF te committee te dei na bang ina poster campaign le kitai te na heading ina poster hoi tak bol khya kina oma Central Lamka BYF ina hiai poster hi Twilight 1434 Pro Twilight movement diktat na to kizuya to tangko pi na lenga hiya hiai poster kilom tang mai bol khyak le ta khya ka om hi pathiani na thupi na tan na hi henla asim kha amukha te pe maina ye asimu alung simwalu ta ye na ma wa gen ne ya amma wa thuzo na ne ya pathianin honwal zo sakding te ina pathianin thupi na atan na hile chin yai poster kitak pathian thupi na ringin pato ta pato kha syang tho to minin ka honga hi